Još jedna teška reč. Ja sam Dragan Jevučićević, glavni urednik Informera, a naš večerašnji gost, verovatno ste već videli, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Halo, dobro večer, izvolite. Halo. To majku ti košta, Persko. Dok ne uzmemo motku, šake, drugovi i to govnji bujne najurimo ovakve, imat ćemo samo skupu kajganu. Dakle, imamo drugog gledalca. Dobro večer, izvolite. Živio Aleksandar Vučić! Dobro, hvala vam. Upravo je čovjek. Imamo drugog gledalca. Dobro večer, izvolite. Mamu vam jeben, srpsku ste zemlju prodali! Svetu srpsku zemlju, krajinu izdaja! Izdaja narode! Dobro, hvala vam. Upravo je čovjek.